Haga jingle kai Serie A peringkat Como Persia ika Udinese. Haba pai syang nega jingle kai ka Como kalau Kyrdan am job. Hadin bagalala bat lemsok ya ka Udinese da saula ka way. Haga jingle kai Saudi Pro League ha peringkat Al Ittifaq Persia ika Al Ali. Haga nega jingle kai ka Al Ali kalau Kyrdan am job. Hadin bagalala bat lem ya ka Al Ittifaq da arla ka way. Bar haga nega jingle kai Firmino le yom Thep. Shigol naga benta ka Al Ali. Haga jingle kai League 1 ha peringkat Marseille Persia ika Starbucks. Haba pai syang nega jingle kai baro artri gi ken hun ki khai da Marshigol. Hadu bukut ka jingle kai. Haga jingle kai La Liga peringkat Villarreal Persia ika Mallorca. Haga nega jingle kai ka Villarreal kala Kyrdan am job. Hadin bagalala ban limsuk ia ka Mallorca hadu saulanon. Haga jingle kai Premier League peringkat Chelsea Persia ika Wolf. Haba pai syang nega jingle kai ka Chelsea kala Kyrdan am job. Hadin bagalala ban limsuk ia ka Wolf da lai la ka way. Ya gini gi lai gol jong ka Chelsea liyo ban Thep nengkong. Lengbau edara bioyo. Haga minit ke baar peu sau. Ya ga gol ke baar liyo ban Thep lengbau kukurela. Haga minit ke bahan riu peu. Bad ya ga gol ke balai liyo ban Thep haga minit ke bahan riu peu san. Lengba umaduka. Bad lengba nega jing job ka Chelsea kala Kiew syaka Kyrdan ke basau haga mit ya khen point. Kadba ga Manchester City kala hap ban Hiarka syaka Kyrdan ke basan. Ka Liverpool kadang bad ya ka Kyrdan ke meningkong. Ka Arsenal ya ka Kyrdan ke baar. Ka Nottingham Forest kadang bad ya ka Kyrdan ke balai. Kadba ga Manchester United ka bad ya ka Kyrdan ke bakat lai haga mit ya khen point.